adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen. Social Welfare West Karbi Anglong District hin pen pader piponsi kidam tang mati jong niphai ke thomarni International Differently Able mati International Disabled Day kironi chengbong along miss sen pen paman pot. Bangso kitalon pon along alhisar piaman pen EMICSW Rina Terangpi District Social Welfare Officer Helen Terangpi lapen CDPO Block Atum Chetongdu. Labang Somai Chari Pondo Helen Terangpi District Social Welfare Officer Pen Labang Soalong Kachetongdun Aluhiatum Amen ke Lapuson Henlo Advocate Matthew Ingti Moniram Tiso Rashtriya Divyang Ekta Sang Kongchunbang Dipok Chohan Atum Chetongdun Mayalong Kado Kave Bang Paruhinira Pokep Disability Atumapan Blanket Ronpon Lapen Bang Paru Sira Bang Pokep Atumapan Tangka Surihini Achek Taronpon. Marli belum baca li. Scholarship kami 2022-23 lapen 23-24 ni letum ladak bang paru ko suse I student mani letum scholarship kami ronpon long lo parung koroko ronpon long lo la seko song kaksino ni letum kirangi ko sami itu scholarship kami lang letum mani letum ronpon puji lasi pinya bangke ni letum pininga bangke surihi ni bangke la bangke tangka surihi ni ki people bangke lake hongha bong scholarship kalilo adu hobe apar marli ikmarli nilikor ke marli mana same pangri jar pininga bangke surihi ni bangke ai pen government social welfare exopidi apan pen abeng autonomous council pen la sobang pen surihi ni alang tuntan panong dan seni tun pin pen itu ron kon panceng Lapen Rashtriya Divyang Ekta Sangha Tumapan Office Ahem ki Kimponji Apan Lak Kep ki Piponji Apan EM Rina Terang Pipen Pangdakpon. Ladak International Disabilities Day. Laso pen di tempat ceton sini tundak West Karbi Anglong, East Karbi Anglong same pinu. Laso jai me pangdeng konilo. Non East Karbi Anglong non sini di damlang West Karbi Anglong seperti itu. Masih ini ladak ni tumbang social welfare mate social justice empowerment la sobang ni tu isi ladak hongha bongru ni tu kadu kawe ladak apayar mungkidoan same ladak ni tu melong department alis nang lelo la penani kan bang same ni tu ason same pipi pajir kono same bini ason mane lason ame pi bang ni tu pining nasi ladak bes karbian long kapangceng. News Report KATV News. Lakhain Koira Trong Dwarbagori MSC constituency ke Pardo Jasamet Kohora Mati Kajuranga National Park pen Kachikhoy Dun Clock Karbia Rong Anparta Kohora Malom Tourism Along Ripu ke Hok Ajok Long Leador Dopik Po Joini Hadak Malom Kido Karbia Tum Amina Long Li ST Kali Dera Khaya Phan Kachijor Pensi Beha ke claim Lapen Amina Hem Kachipang Rengi Tangte Amina long rit lapen Amina long li kachi jorpen beha ki claim lapen Amina hema rit kachi kim I ke adung het ke do Golaghat district anat Karbi long li kidam pen mo joy pen Karbi atum along ri Golaghat district anat kidam edja phan ke hadak ki do Karbi atum le adai kachi enang puma lapen mo kohra malom along li ki virahut ke Karbi atum lang dun ding puma mati Karbi kali pusi hok puma Lahaya ki sungpen ki pajok jia phan pura roadside klembang put lit song rongphar lapen KSA rong mong vietum pini pen cheklojon ni aprang kohora alom nang hom risi pherang kya thengno lam thi chapaklang bonsita non ke do joy kopia podlo ne matitang ka pentong ki bai letsi padu joy luma
pusi ongdung Harvard arat tumpen Jasmet lit song rong par lapen KSA rong mong ve tumapan ongdung Harvard arat tumpen kaiju padopong. News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.